Ilocano Love Drama Stories. Anya jay order ko, Briggs. Patayan winoy depon ni Mr. Chan, Mayor. Ngam anya tinaramid yo. Ako, Mayor, Kaya't yo, at kayo ti itapak ko iti taaw. Manipod iti helicopter, anak kapungokon at dapadagsan ti bagyo abato. saan, Mayor? Saan? Nukas na nga rod, agtignay kayo. Kat saan kayo nga agpakpakita kanya? No saan nyo maaramid ti ibagpakak? Uwan, Mayor. Ikan kayo iti 24 oras amang ipatungpal iti bilin ko. Matumpal ti bili nyo, Mayor. Masapol asakbay ang makapagkanta iti sintonado kadag iti pulis. Mapukawan iti dalan tayo. Ariglado, Mayor. Nasayaat. Numalpas dahi ta apapaaramid ko. Isarunuyo ni Elaine a kidnapan. Uwan, Mayor. Katipan nyo iti rest house ko iti radyo. Uwan, Mayor. Ang kayat ko, nadalos amin nga aramid. Ariglado, Mayor. Pag-amoyo aditay tengel amin dagiti naka-uniforme dito'y ili ti San Miguel. Uwan, Mayor. Matumpal amin na bili nyo. Anya? Bangkay ti may sa lalaki, anay ti nagiti agarop 30 meters, ti kaunag na arangkis, sir? Oh, kasta ka di? Sige, sir. Umay kami adagos dita. Kadwak dagiti tagasoko. When, sir? When? When, sir? Barangay Palayupoy. Sige, sir. Bye. Sa anak lakit dingag bidot. Biktima mananday jay ti salvage dagiti maatap a vigilante group. Gapgapumi itay iti nakasarakan da iti bangkay. Sino ti biktima? Ni Mr. Rick Chan. May sa Chinese? Filipino-Chinese. May sa businessman. Nga may nagi iti maatap a drug syndicate. Nga agop-operate iti dayto a probinsya. Diyos ko, sino ti akin aramid? Maatap a death squad. Ti may saan na nga tong opisyal. Anya? Anya kita ti opisyal? May sa asa nga ti gobyerno? With no elected officials? Elected. Anya? Nangato ti takem na. Kat maatap akamang ti triad. Anya? May sa drug syndicate. Kat ti aplaya ti San Bartolome. Ti pakaisang sangladan dagiti epektos wenno shipment. Tangkan at talaga ti ulom si kaapapay. Amok anak isinarak ka manan iti dayjay ang mamirmiraot na pulis. Daytoy ti tandaan ang Heidi. Diyak kayat asalungas singom ti bilin ko. Ay, kadi akas na ter aramidin yung kanyak papa. Awan katit karbangak, amang pili iti lalaki. Apakiayan ayatak. Kan katin na kunay-nay kutong palbihak. Amom ajak kayat ti tao nga ambisyoso. Saan agapot ang may isa na pulis? Ison ti pagtangsit na. Saan matakas na ni Sadiri, papa? Amok ka. Kaya't dayjay ang mamirmiraot ti bumaknang babaan gan ka. Saan, papa? Amok. Saan mon ngay kalintagan dayjay ang mamirmiraot? Tauray anya ti mapaspasamak. Saan ko nga ipalubos nga iso ti pagtinakam? Adoy, Briggs. Para kada kayo kadag iti kakadwam. Igatang yo iti pulutan kanino man. Agyaman kami, Mayor.
Ang sanyo apalalwan, tadapay sumaruno ang misyon nyo. Juan Mayor, Kaya't ko nga iti bespiras ti kasangay ko, naaramid yun, ti papaaramid. Ariglado, Mayor. Tay tati regalo mi kada kayo. Mayor. Dahi tati magustuak nga impagang bricks. Juan Mayor, ni Elaine, tinag-miss commerce iti pagadalan da. Pudno dahi ta, pang beauty contest. Juan Mayor, pang model ti pintas na. Kahit magustuak ti imbagam, nga iso, ti regalo yo kanya. Nga ma, tamag ko nga da ka no boyfriend na, Mayor. San mo kadipay nga amo? Noan niya ti aramidan yo kenkwana. Ah, Mayor. Mawata mon ti kayat ko asawan bricks. Juan Mayor, idepen mi akas, iti naramid mi kini Mr. Rick Chan. Saan ko nga mo? Nonya lang ti panggurguraan kanyak ni Mayor Bartolo. Nga ama ni Heidi kanyak. Nanang, Amok. amoyo? Kasmat lang kadi iti pampanunutak, nanang. Mabalin. Amok at ikinakurapay tayo ti rason, anak ko. Aging ka kadi kan ayat kat adakasta, nanang. Ada diskriminasyon. Gapu kadi tamay saklang a pulis dito ili tayo. Saan mo nadamagan kanyak dayta? Tamis mo kasi ka. Di pa kapaspasamakan na. Isuan na dapan nakabalin na. Lipat mo ni Heidi. Tamakita katawan na saya at apagtungpalan ti relasyon yo adwa. Aging ka iti anda iti turay ti amana. Saan, nanang? Nakasaganak ang mangilaban iti ayan ayat mi. Nga uuray no pakatayam. Wan, nanang. Nakasaganak iti dayta. Anak. Tawan tumatlangan ser-serbi ti biyag kanyak. No mapukaw ko ni Heidi. Kasla naliday ka, Heidi. Anything wrong? Ta inawis nakpay dito yung restaurant. Apay ang kastoy, Lorna. Apay adi maawatan ni papatirik na. Apay nga graman pakasig ng tipusok kat iturayan na. Saan kumat nga amo no apay nga dadagiti kakastaan na ganak? Ngumuray anyak mapaspasamak. Ilaban ko ti relasyon mi. Awan mat makita ka rason na di pangayatan ni Tito Bartolo kan sa diri. At damot trabaho na. May san a sarhento iti pulisya. Saan ko nga mo? No apay anapudot ti daranagan sa diri, Lorna. Pudno. At dadagiti kanong ti pulisya mairamraman karigit illegal ang aktibidades. Ngam panakita kat san akasta ni sa diri. Wen, ngampara kan papa. Ambisyoso ni sa diri. Kaya't nati bumaknang babaan kanyak. Anya? Kasta ti ko na ni papa. Kandi na kaya't amapan iti ambisyoso a tao. Tinagrigrigatan na. Anya mat ni papam. Ngamkas na kunak. Awan to ti makapagsinak kada kami kan sa diri. Irupir ko tiriknak. Aging ga iti maudi nga angas ko. Heidi, Samsam itat tupayan amagsat ti angas ko. Ngam ti mapukaw ko ti ay ayat ha. Apay, leta ka lang nga sumangkat. Adala ang inaramid ko iti opisina, papa. Inaramid iti opisina. Wano nakisinarak kamanan iti dayjay a polis patula. Pudno mo ti ibagbagak, papa. Kandim magas kami kin Lorna iti restaurant. Akadwayo dayjay a polis. Saan, papa? Amom nga adda kayat ko ang mga sawakan ka. Ni Attorney Ronald Di Gracia, nga anak ni Congressman Di Gracia. Saan ko akayat, papa? Iso,
ti kayat ko ang mga sawakan ka. Aggibusan ti termino ni Congressman ket ti anak na ti mangsukat ken kuana. Anya? Sorry, Papa. Ngamjak anugutan day ta akayat yo. Heidi! Agsubli ka! Di nagtalikodan! Oh, sinalbagan nga uping. San asyak ti sukiram, Heidi? Tadyak to ipalubos kunakmanan. Aday jay nga agraraman a pulis. Ti agnumarto iti kinabaknang anagrigrigatak nga impuntar. Anya, ada si iman nyo ang maatap nga smuggler. Wala nang. Ngay sus, aganat ka kuma. Sigurado nga armado na kitay. Saan da kapakadanagan nanang? Talaga nga ganada. Anya ka no ti maisang sanglad. Nagduduma. Ngamti kang runaan. Ket droga nanang. Manen, Wala nanang. At nakagtang nga intelligence report. Iti opisina amay sa tuy ili tayo. At transport point ti may sa sindikato. ay Diyos ko. Agananat ka anak ko. Diyak lakit ni Baklo no dadaka sa mapasamakan ka. Nanang, dakkal ti kasi ti Diyos. Di namat siguro ipalubos. Nga dadakas ang mapasama kanya. Limot Bricks da ito eh. Hello, Bricks. Anya ti madamag. Arigladon, Mayor. At ni ti rest house mo, tiniga lumiging ka. Anya. Ngam di boyfriend na, niya taramaidan mi. Ibon lang yun. Wan, Mayor. Katilogan na. No napintas. Da kayon ti makamo, Bricks. Ang umnuawan sirbi na alugan. Puuran yun. Matong paltibili nyo, Mayor. O sige. Da kayon ti makamo dita. Amo yun ti aramidan nyo. Wan, Mayor. Bye. Bye. Dahito'y ti pagimbagan na no napilag ka. Maramid mo ti kaykayat mo. Kat nalakamlaang nga iwalin dagiti kalaban mo. Kat dayjay at tenyente sa dire salvasyon. Saan nga agbitot? Tamay salaang abala ti katukad ti biyag na. Talaga ang natanggan ti ulom a babae ka. Nagkuyog kayo manan iti dayjay a lalaki. Sorry, Papa. Maawan magtakas sar aramidan mi. Awan no awan. Kung jak kayat ang makisiningad kakankwana. Wan no makiayan ayat. Sorry, Papa. Ngam daytoy matngatan ti pang salo nga singa itibpin. Oh, anya. Addaan akon itinaan anay atawan. No nagbalinak man apas-pasurot kada kayo iti. Nagtultulnugak. Ngam saan itan? Anya. Lading itag, Papa. Ngam didak malapdan ang makirelasyon. Ay ayatak ni Sadiri. Lading itag, Papa. Tinumpadak. Saan agaputadakkel kan? Sukirin na kon nga amam. Gaputa saan anain kalintigan ti kayat yo ama pasamak. Di yo rebang abyangan ti pakasit na ti pusok, Papa. Di tak mabalin adiktaran. Kasta ti kunam. Ngumsakpay lang ti amam. Ketnuan niya ti amok apagimbagang. Aramida. Saan apagimbagan? Takkat-katalin nyo ti pakaragsak. Dahito'y ti tandaanam.
No anya ti pagayatak. Iso ti matungpal. Iti daytoy nga aramidin niyo. Kasla saan dak nga anak. Anya? Tanong anak dak. Saan kumaada kayo matlaang timangkaltay iti ragsak ko? Anya? Unsa balit ikayat yo ang makasama. Kayat yo siguro akit kitaan. Alumdaang kapo iti bukot yo pagragsakan. Pagimbagam ti pampanunutak. Dak kayat nga agbanag kanto ang nakakaasi. Dakkalabido yo. No ipagarup yo. At kinabak nang laang tipon ti ragsak ti tao papa. No kasta ti panagriknak. Kan panipapan nyo. Tidak ko maipadpada kada kayo. Kano pa'y? Anasursurom ti sumumbasumbat kanya kiti kasta? Ha? Kayo matlang tinangiduron kanyak papa. Ngamin, oray sa dino ti papanan tayo. Di yurbang apakibiyangan ti pakasit ng ti puso. Takarbang daytoy. Kapulaang itay dayjay a tao? Sukiron na kon? Kat daytoy ti makunak papa. Oras nga dadakas nga inaramid yo kan sa diri. Siya mismo ti mangisuplong kada kayo. Ani? Sorry papa. Ngamlaglagi pa nyo. Ado dagiti amok nga illegal nga aramid yo. Anya? Kat ti may bagag. No saan nyo nga isardag? Day tanto ti mangukom kada kayo. Sinalbag. Saan ko nga ipalubos? At anak ko mismo ti mangirobo kanya. Pinayaban da tanong, Mayor. Agtugaw ka, Tiniente. Thank you, Mayor. Amom, Tiniente. Dayawon ka. Iti kinapudnom iti pagribangam. Amok nga adon tinagapwanam. Agyamanak, Mayor. Ang at dala ang tisan ko ang magustuhan kan ka. Ha? Iso, ti kinaambisyosom. Mayor? No kayat mo ti bumaknang. Saan mo ko mga aramatan ti anak ko? Anya ti kayat yu asawan, Mayor? Oh, atoy. Blank check. Permado. Ikabil mo dita. Rumano ti kayat mo akatukad. Ti panangliklik mo iti anak ko. Anya? Atay ta. Gatgatangin nyo ka diti karbengak nga agayat, Mayor. Gatgatadan nyo ka diti ayat ko. No kasta ti pagawatam. Juan, kasta nga rod. Gapo ka di. Tamay saklang anano mo a pulis. Kastan ti pagkitkitaan nyo kanyak, Mayor. Anak ko mga rod. Juan, banwar ka no banwar ka. Iti ayan mo ita. Ang iti ka ano man. Saan ka akayat para iti anak ko? Saan lang akasken ka? Ti mairanod iti nagrigrigatak. Maawatam. Saan atagila ko ti ayat ko, Mayor? Kang runaan ti karbengak amang pili iti ayat. Wah, andiya. Kat kas pamanaknak ko. Pinisang mo ti Tseke.
Lading itak, Mayor. Dispensar. Panawan kayo, pay. Awanan baing ka, Sarhento Sadire. Nagbidot ka. Ito kinalaban mo. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kung maipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapeng kan iti sumaruno ngayon kami patalatang. Di awanan bain alalaki. Boss, Mayor. Ururayat lang, tigo signal nyo. No ikan mi iti pagnakman na. Aramidan nyo ti kayat yung aramidan. Ngam tidak ibibiyang bricks. Okay. Ha. Kaya't kumata didigrahan ti awanan bain. Ta sobra ti pangas na, gaputa may sa pulis, Mayor. Angam, una agpay ti regalo yo kanyak. Sige, Mayor. Iso ti pagipapasak. At dalatagata kayo, Mayor. Talagaan naglapsat na dyan nga Elaine. Sige, mapantayo ijay rest house ko. Ngam kayat ko nga umuna ti agpakondisyon. Ayat nga rod. Anya nga rod ti kayat yung isa gana mi, Mayor. Mabit lang. Adawag ko. Naggapo kan Mr. Chua. Hello, Mr. Chua. Nakaawag ka man. Areglado. Sa dino ti pagsarakan tayo. Sige. One, Mr. Chua. Bye. Mayor. Mangikuyog ka iti talo akadwam. Mapantayo iti Shanghai Restaurant. Agsabat kami kani Mr. Chua. Itantan ko pa'y laeng timang sisip iti panglo ni Elaine. Lading itak, kani. Uray na karapay aklaang. Adamot dayaw ko. Adamot riknak amasaktan. Saan ka ababalawan iti inaramid mo, Han? Gusto lang ti inaramid mo. Impakitam kan papa. Adi na mabalin agatangan amin abambanag dito'y lubong. Wen. Tasana magatadan iti pirak. Uno kinabak ng ti panagayat ko kan ka. Kasta Ahmad. Magnamnama ka. Uray anyak aramidan ni papa. Di nak tumapasurot iti kayat na. Agyaman na, kani. Gat uray kasanupay kadakkel dagiti bangan iti nagbatan. Sarangtek amin ita. Basta mailaban tala ang ti ayan ayat. Kasta Ahmad. Uray pa'y laksidan nak nga anak ni papa. Nga uray sinti mo kat awan tawid kan kuana. Si sasagana. Basta saan lakit di asikat mapukaw ko. Uray asino kapay. Kasta Ahmad, hani. Mapukaw man ti amin kanya. Basta saan lakit di asika. Tano sikat ti mapukaw ko. Awan ton ti serserbi ti biyag kanyak. Ikarik day takan ka. Saan laang asika, honey? Uray siyak. Saan ko nga mun ti pagbanahan ti biyag ko no mapukaw ka? Kat saan ka hagdanag? Anyaman ti mapasama. I will always love you. Wen, honey. Kat ayaton ka. Tungpal biyag ko.
Labas mo't garod ni Papam no maarabid na tikastakan sa dire. Uwan yaya. Nalabasan ni Papa. Kabisado mo ni Papa, Heidi. Di amo na kat magatang na amin abanag ito'y luwaong. Uwan nga rod yaya. At least, da iturod mo't ni sa dire, ga imparupa anak kasagana amang irupir iti ayan-ayat niyo. Saan laing maiso? Oray siyak. Nga agpapan alaksidan na nga anak ni Papa. Saan ko nga isakripisyo ti ayat kan pakasit ng ti pusok. Sos, Apo Bert, pagpatinggaan day ta aparikot yung agayan-ayat no kasta. Diya ka mo yaya. Ngam uray anya ti mapasamak. Uray pa'y kay papanan ti panangipulang ko iti bukod ko abyak. Nakasagana ak. Iso saan kumamot na adungteng iti kasta apunto? Saan tumaring ni Papa iti kinapuno ti ayan-ayat yung kinisadiri? Tanong mapukaw ko ni Sadiri. Saan kun nga amot pagbanagan ti biyag ko? Samsam itag to pa'y siguron ti matay. Nudungteng ti kasta apunto. Di ko na naakayat na ang mga sawakan ka. Isuda ti bangan iti ayan-ayat yung kinsadiri. Kat sa apela ko ma. Tabado peryo da kita abangan ti agbanag to kat nasaya ti ayan-ayat yo. Uwan yaya. Nakasagana ak iti anyaman ang mapasamak. Kat no ipilit latta ni Papa ti kayat na. Mapukawan iti anak. Adya? Awan pa ni Mr. Chua. Iso ang mga kayo pa lang iti mainom dita kan mapulutan bricks. Wen Mayor. Gayam. Saan ka di adamdamhagam itay kanyak? Nuan niya ti isaganam sakbay alunasak ni Elaine. Wen Mayor. Mangisagana ka iti super high grade abato. Wow! Abda, Mayor. Kaya't ko ti agampayag nga umuna iti kaulpan. Sakpay adumano na iti langit bricks. Wen Mayor. Ang trip to heaven tayo amin. Hello? Juan, ni Teniente Salvacion da ito eh. Anya? Mapukpukaw ti anak yo kunayo? Kat, idi pa'y kalma na sana si Mangpat? Umay kayo kuma dito istasyon. Tapno maalami amin a detalye, may papankan ko ana. Picture, kan anya pa iti pakailasinan kan ko ana. Sige sir. Awan na nyaman na. Bye. Missing person. Ni. Addan sa nalipatan nga imbaga ti Kolar. Hello? Sige, madam. Awan pa record. Bye. Lalaki mat ita. Itay. Babae. Wano balasang ti mapukpukaw. Anya itandag ito'y. Sigun iti naidanon a reklamo dagiti naganak nanang. Agayan ayat gayam dagiti mapukpukaw. Anya? Madanagan dagiti naganak. Nangro na iti naganak iti babae. Ang mga no nagtaray damot. Saan ko lang mo? Ngam sigun mat dagiti naganak.
Ket amo dati relasyon dagiti dua. Day, anya garudin nga iti napasamak ka dakwada. Nakareportan ka dagiti amin na police station nanang. Agraman ka dagiti kabangibang nga ili. Ay, kasano daytan? Anda nga ta nang dangran ka dakwada. Mabalin. Ay, Diyos ko. Una yun na nagranggas ti tao ngagpaisono kasta. Napintas ni Ellen Mendoza nanang. Ken addamat mabalinda iti biyag. Agraman ti kayan ayat na. Kasta ka, day. Ngam adaatapon dagiti naganak kadakwada. Ti anak ti maysa a politiko, anapingat nga agrayo ken Elaine. Nakakaasi damat. No dagos tinapasamak ka dakwada. Saan pa'y nga mo? Ngam madamat investigasyon, ken panang sapol dagiti operatives, nangruna iti patrol division. Umad-adon ti krimen ang mapaspasamak dito siyudad, han. May isa ti panagraira ti panakaiwaras ti maiparit a droga. Dito'y lugar tayo. Kasano ang marabot dayta? Kat adda dagiti damak, nga adda sumagmamanoan ang nga nga elected, kan in uniform official, amay naig iti dayto nga aktibidad. Husto ka. Adda dagiti protector. Ala, sapay lang tawan dakas ang napasamak kadakwada. Mabait lang han. Adaawag ni Corporal Reyes. Sige, Hello, Corporal. Anya? Nasarakan dan tilugan ni Norbert Makaraag? Ket adda bang kay ti lalaki iti nauram alugan? O sige, umay kami dita gan Corporal Magno. Ayabak dagiti kamang tisoko. Dagiti adda iti scene of the crime operatives. Sige. anya tinangag ko? Tao? Itinauram alugan? Kaasim at biktima. Ti plate number tilugan anapuran. Tilugan ti mapukpukaw a boyfriend ni Elaine Mendoza. A mapukpukaw man. Diyos ko. Kaasim ah. Tidakas na kat awan ni Elaine. Sa dino nga ruti napananamatay jay. Adasim kan kanyak nga atap. Anya? Amangan no impanaw da. Sada pinatay ti kayan ayat na. Nagkuyog tanga ta. May tuloy ti investigasyon. Maman, no da nakakita ang nagkuyog da. Basta, bantayan nyo kung saan nyo abaybayan, Briggs. Sige. Stabay nga rod. Bye. Inton bigat. Saanan ang makalisi kanyak dayjay nga Elaine. Nasken ngagpakondisyon na kiti husto para iti laban mi. Ada nagsardeng alugan iti batok kat timot kayam lugan ni Heidi. Naggapan naman ngatan tanala daw manen asimbangpad. Nauna akpayan. Wala daw ka manan asimbangpad. Naggapamanan, Heidi. Ha? Nagkuyog kayo manan iti dayjay nga ambisyoso. Uwan mo pa.
Adanapan mi kinita a biktima ti maatap as salvage. Anya. Aramid dagiti maatap a drug addict. Apay, anya tinapasamak. Pinatay da lang arudot. Inuram da pa'y ilugan na. Anya. Apay papa. Awan ka di ti maaramidan nyo. Amang kontrol iti panakaywaras ti droga. Adun ti drug addict. Kat addapayan dagiti nakaamamos a krimen a mapaspasama. Masungad ti eleksyon papa. Saan kayo kadi a maalarma? Dahil talakit iti dakkel nga isyo kontra kada kayo. Adda nagbangan iti dalanta, Corporal Magno. No saan kag bidyo tanyante? Kotse ti driver bodyguard ni Mayor. Dimsa at yupat katao. Talo manipod iti akin likod at ugaw. Kendwa iti sango apakairamana ni Briggs. Umaydan ditoy. Dakis sa ti panggap na tanyante. Isaganam ti armas mo. Saan ta paunaan kadakwada? Wan tanyante. Teniente, sa diri sa pasyon! Nagkuros manan ti dalan ta! Anya ti masapol yung kanyak, Boss Briggs. Nadala kayat ko mapasamak, teniente. Likli ka mo ni Heidi. Ano saan? Tano saan? Anya? Nagbabawi kan to! Anya? Panagkit-kitam kanyak. Ubing abasit. Analaka ang mabut-butang Briggs. Amok ang natulad ka at darmas mo. Kan may saka a pulis. Sige. Tatnaawan makun ko na. Ikatak ti paltog ko. Kat agranget ta iti mano-mano. Saan mo ako nain at akrutak? Ngem saan pa'y nga ita? Di maudi nga ibagagkan ka. No saan mo atong balan ti kayat ni Mayor aliklikam ni Heidi. Agbabawi kan to. Anya? Naimbag ta saan ka na irubo. Didak pa kadanagan, nanang. Saan taklakit di amaunaan kan liputan? Saan ko nga ipalubos arab ng isang dalatan ti karbangak kan kalintagak? Nga maganad ka. Iti dayta na pasamak. Nasakit-lakit di tinakam da yatao kan ka. Kat sigurado, pagaramidan na ka iti dakas. Nakasagana ak, nanang. Awan rumbang apagdanagan nyo. Ay, anak ko. Kasi tinakunakon. Nakasagana ak ang mangilaban iti ayan ayat mi ken Heidi. Nga uray kay papanan ti pan nakaisakripisyo ti biyag ko. Ala, di kanayon ko nga ibagbaga. Aganad ka. Abangan kit di no pagaramidan na kahit idakdakas paingam tikas di ngay naramid na kan. Unak no at maaramidan yung Briggs. Awan mat kayam. Binalagan milaang, Mayor. At dangamin kadwana kat amok anak kasagana da. La, bay ang paila dayta. Tikit di sumanglad nga epektos ti asikaswam. Kanyo iti back up ti pan naka-i-deliver. Wan na pan naka-ipan na iti hideout. Kaano ka ti isasanglad na, Mayor? Sigon iti instructions kanyak ni Mr. Chu. Ita arabi. Iso abantayan nyo. Juan, Mayor. Kat asino man agpanggap amang lapad. Diyo ikan iti guntaway. Juan, Mayor. Wan kayam. Nakumpirmadan ati kaayan ayat ni Elaine Mendoza. Tinasarakan da abanggay iti unag tinauram alugan. Oray anyat aramidan da, Mayor. Di dan to polos mamuan ada kami ti akin aramid.
Gabriel. Kumusta ka, Miss Beautiful? Palubusan da ko man, Mayor. Pag-asiyo. Palubusan? Nuamom lakuma, anabayagan nga gusto akin ka. Anya. Amom ka di, apag mamauyungan ka, Miss Mendoza. Saan? Pag-asiyo mo. Kasi da ko ba? Nagbanglo ka, nakapimpintas ka. Saan ako mapagkaramigan ni Tindakas, Mayor? Awan, tumakalapad kanyak. Break! Isagana mo tay pagpakondisyon ko. Mangpuor ka, ikibato. Talaga nagasat. Ngamin, nagpintas ti ay ayam na. Nalpas. Pulsay. Bantayan niyo anaing bagday ayam ko. Boss. Kan, saan niyo apakibyangan? Nangagyo ti imbaga ni Mayor. Gam saan na mabalin, ajak makabingay iti kinapintas ni Ellen. Oh, mapantan, Briggs. At dapay mission niyo. Uwan, Mayor. Maya na pa sa pagkanyak ni Gastoy. Nisiman. Anya ti naramit akong kuala. Nagiti ayo. Makalipas aklang dito'y. Isutlong kuida. Masapal ang bayadan dati kinaayop da. Nagrunak ni Mayor Gabriel. Nasakit sa sumubok na labag, kasi naanda sa sakit sa pigsa. Magarami na kita muspusan. Tapos makalibas ha. Areglado, Major. Umaya ka dagos sita opisina yo. Okay, sir. Agpulasak lang. Bye, Major. Anak, asino na jay? Ay, rubar ka. O nanang. Ada emergency operation mi. Ay, kunak no nakalib ka. Wah, nanang. Ngam kasapulan ni Major ti tao. Kat may sa kadakwada. Ay, anya ngay dayta. Pagrebengan mi daytoy nanang. Oray ko na tayo ang nakabakasyonak. No talaga kasapulan. Ag-report aklat ta. Agawa nyo! Sige, parang taktika raw! Ayan boss! Okay, mapanta yun! Kapag di back up! Sarutan nyo di truck! Oh, napatan. Sumurutak mo yung distansya. Kanyawag kumatan kin Mayor Bartolo daytoy. Ni Briggs. Hello, Briggs. Arigaton, Mayor. Agturungan ti truck iti hideout. Sige nga, Rod. Nasayaat. Inton bigatan ti papan ko ijay. Akaduwak ti buyer tayo. Sige, Mayor. Good work, Briggs. Well, Mayor. Mayor! Abay,
Anya tinapasamak. At aberya, baliwag umawag na madamdama, Mayor. Sinalbag. Anya nga tanga aberya ti kayat asawan ni Briggs. Checkpoint. Pinasardeng dati trak na ayan dagiti epektos. Oh, may isa ni Tenyente sa Dieri Salvacion kadagiti ng sitar. Pumaraw akon, amangan mo si Tarandak. Wano makita ni sa Dieri tinugan ko. Dagiti back up. Inutukan ta dagiti pulis ka. Takasan, tsak kaya ti meramraman. Pumaraw ako dito ay. Agsanhudak ka. Yatras ko tinugan ko. Di rumbag na makita ta. Alright, men! Umawag kayo iti backup. Saan tayo nga ipalubos ang makapanaw dagito asinalbag? Ikarigatan tayo nga adda matiliw kadagiti sinalbag. Kat pagpudnon tayo ida. Talaga lumaban dagiti awan ng 20, Tenyente. Aganad kailangan. Corporal Magno. Aramidan da amin na kabailanda. Tapno saan tayo ang maagaw dagiti kargamento. Sige. Dito'y ka, Corporal Magno. Sumalikaw kawak. Saan ang mabalin ang maitaray dati kargamento? Yes, sir. Patay kayo no saan kayo asumukop. Siribak na nagdito amang banbante kanak. Mayak nila ang di kakatawaan da ito'y bayat di panagin inom da. Inkulubdan iti lamisaan. Nabartagdan. Diyos ko, saan da ko maamakabukot? Dayto yan tigundaway ko. Ikarigatak ti makalibas. Tarabayan da ko Diyos ko. Ni Briggs. Anya nga tati update. Hello, Briggs. Anya ti madamag. Dagas tinapasamag, Mayor. Anya ti kayat mo asawan. Naala dati kargamento, Mayor. Anya. Niteng ni Salvacion di may sakadagiti nag-checkpoint. Sinalbag jay. Talaga aparikot ko ti sinalbag. Latitag, Mayor. Hanggang naunan na kami. Peste! Awan Sir Bim Briggs. Mapatay ka. Sayang pa'y dagita a kargamento. Ano yung kargamento, Papa? Dabayag ka ka din iti likodak. Nalawag tinangag ko, Papa. Anya ti kaya tasawan da ito? Uray ti smuggling? Sinarag yun? Nay, awan. Anya kuman. Itaan na sa papay, Papa. Isarden yun. Anya. Sumardeng ka man. Awan amok kadagiti bagpagam. Dagiti kargamento ako naak. Kat dagiti nakalapan tangay kan. Sa anak kon nga ubing, Papa. Akabaalan nyo abalikugan. Anya. Pangasiyo, Papa. Kinapudno na. Saan laang aday tati madamdamag kong aramidin nyo. Ngun sa anak laang agtagtagari. Ultimo may parit at droga. Sumardeng ka. San mo nga amo ti sarsaritaan? Siguro, dayjay a pulis tinangibagakan ka. Makita na. Addan tual daw kanjak dayjay nga awanan pain. Saan dak amalukoy, Papa. Nabatat tinangag ko. Nalaos ti pungtot yu kan Briggs. Na-intercept da sa diri ti kargamento. Aniya. Tenyente, nagdakalagatan ti kargamento tinagaw tayo. Juan Magno. Ngan bagiti duaan na tiliw tayo. Saan da kayat tagpod na? Patyak nga agpudno dan tumatlaan. Sabi lang kong matenyente. Ang masino nga tati anda itilikutan da ito nga smuggling. Patyak.
Anang nga to titakom ng opisyal. Naglokon. Kat may butak-tak tumot lang tikin na siya sino na. Mabit lang, Korporal. Hello? Ni Teniente Salvacion da ito, madam. Anya? Ada nagpatulong kada kayo kat... Wan, madam. Wan. Itamat lang. Bye. Umay ka, Korporal. Adda pa panunta. Yes, sir. Anya kano tinapasama kiti Color, Teniente? Adda babae ang nagpatulong kadakwada. Kasano nagpatulong? Adda kano. Nalabsan da babae. Nagparpara. Sinardangan da. Kat tinulungan da. Babae? Juan Magno. Adda kano ni Jay Balay dagiti agasawa. Sino kano da dya babae? Ni Elaine Mendoza. Timising nga kadwa tinauram alalaki ito nagtilugan na. Juan. Asidagtan iti impatuldo ng ayan na. Ninamasta, Teniente. Sino tinagaramit ken ka iti daytoy? Tulungan ako, Teniente. Pangasiyo. Saan ka ngagdanag? Ilamang ko ba? Patayin taklakit ni namamuanda na kalibas Saan ka ngagdanag? Ipaayan da ka iti proteksyon. Pangasiyo. Uri na kitinaganag kanya. Ang mga napatayan na ida, Teniente. Kasta unay pigargar mo, Miss Mendoza. Sino ka diti akin aramid iti daytoy? Ni. Sino? Ibagam. Saan ka ngagdanag? Tulungan da ka. Ni Mayor Gabriel. Anya? Rabiin, Heidi anak. Ada ka pa ilaog dito kusida? Imayak nagtimpla iti gatas ko, yaya. Saan ang amin na makaturo? Anya ayati mang burburibor kan ka. Ni Papa, yaya. Anya? Apay ba na di papa? Agpakadakas at talaga ni Papa. Anya ti kayat mo asawan? Ada, natiliw da kargamento. Smuggled goods. Kat, anya ti pakaidaigan ni papa? Tao na nagiti natiliw, yaya. Anya? Unyaya. Talagang agpakadaksan ni Papa. Iso ka di nagdardaras api manaw nga uray rabiin? Unyaya. Agkikita dalaki di ka dagiti tao na nga itauluan ni Briggs. Napunuan akon iti dayjay a pulis. No saan nakla makapagtapal. Oray si Cabrix. Da kayo! Patayin kayo lakuman. Awan sir-serbiyo. Inutil! Mayor, pagkawanan na kami kuman. Patira tayon kadagiti tao tayo dahil at Teniente Salvacion. Ti pagdanagak. Amangan no addan na ibaga ni Heidi Kenkwana. Maipapan itinanggag na. Mayor, Dahita ti pagdanagak, Briggs. ni nga rod Heidi ti parikot, Mayor. Oh, sinalbag ti kastoy. Sapay nagkontra kayo, Mayor. Buong ti ulok daytoy. No apay kitde, adi kay pailalim maban. Kung nagdiretso ang naglibas. Kasi dinakunak, Mayor. Naunaan da kami. Inutil! Awanan ti atupay arason. Ti kunam kitde. Awan kabala nyo. Mayor, Ti may sapay aparikot ita. Anya ti ibagak kadagiti kasosyok iti negosyo. Amangan no pagarupon da pay kitdi. Asinikapak ita.
Day ti parikot, Mayor. Kadda kayo tinangirubo kanyak. Ladingitak, Mayor. Dispensaran da kuma. Saan na maulit? Mala, sa anak nga agkawidan. Mapantan iti rest house ko. Kat agpapasak manen ken Elaine. Masapol amayaw awan ti pungtot ko. Gapo kada kayo nga inutel. Juan Mayor. Gusto na itaan na panahon tiyo. Ada awag da Poldo a pinagbantay ko i rest house. Hello, Poldo. Nakaawag ka. Anya? Abay, Bricks. Abay, nakitot ka. Sapulin nyo. Patayin na kayo lagi din ni Mayor. Sige, bye. Anya dayjay, kunak. Ang Mayor ni Elaine. Nakalibas ka no? Anya? Mayor, apay tapaltag nyo. Patayan kalaangan. Nakasecured ti biktima tanyante. Juan, ganuray ti pamilya na. Masapol ang maisip ti ida. Yes, sir. Nakasarita ko ni Major. Arigladon ti amin. Agraman ti abogado amang tulong iti biktima. Makikutla ka din ni Mayor Gabriel. Numaawat na ti pagkaamo may papan iti darom kontra ken kuana. Agrurotap ti kaso na ita, korporal. Kat posible ang masuspende kas mayor. Pero maglaang tanyante. Aglablabas namat kaminan. Agsaksipay ni Elaine. Ada Bricks tinang kidnap kadakwada. Dito yan ang madadala mamimpinsan ni Mayor Gabriel. Ngam sigala ka diti pagpapudutan na tanyante. Sa anak ang mabutang. Tamok nga dakit yusto. Corporal Magno. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Padyak makigtot lakit din ni Mayor Gabriel nanang. Ay, Diyos ko. Kasta ka daakas, ti Mayor. Nakalubanda ti dakas nga aramid da iti kalabas. Kaputi pamarang akinasayaat na, kadagiti umili. Ngam ita, naibutaktakan. Aganad ka, anak. Si kalakit din ti pagpupunutan da itan. Panagkunak nanang, saan lang nga basta masuspinde? Mabalot pa'y kiti. Aniya Nangruna ko ma, no agpud no dagiti natiliw a tao na. Ay, day tati pa kapanagdakam nga agpatingga ti kinadakas. Ikalayo ti bangkay ni Bricks. San ko akasapulan ti tao nga awan serserbina. Ken uray dagiti dua anang bantay ken Elaine. Iraman ko ken Bricks. Amamutak. Nasaya atak no saya atin yung ti aramidin nyo. Mayor. Hamno pasiglatan apalpak. Hagikaro kayo. Kan awan santuak kada kayo. Agas. Nimot attorney agkulikol na ito'y. Hello, attorney. Aniya? Adadarom kontra kanyak? Saan pa yun si mangpat ni Papa? Nagdagas ti damang iti radyo. Isut may tudtudo. Anang pakidnap kadagiti agayan ayat ang mapuppukaw. Kan tao na kano dagiti maatap anang patay iti kaayan ayat tayo abalasa. Kat tinagkasa. Rinamos kano ni Papa. Ti balasa. Pagimbakan na. Kat nakalibas. Pulos ajak namnamaan.
ana aramid ni Papa Dayjay. Nakababain. Kat panagkunaka. Saan lang abasta masuspindi kas mayor ni Papa? Ngumkit di mabalot. Sabali pa'y ngamin ti kaso na may papan iti may parit at droga. Kan smuggling. Apay anagbalin akas diter aramidan ni Papa. Nabartak iti bilag. Kang runaan iti kinabaknan. Ita, adatan iti parke kan unag ti kotse kani. Anya ka di ibagbagam kanya kitay. Dakka nga pare ko dito yan. Ngamin, mainaig dito ni Papa. Ha? Apay ni papam? Tulungan na ko, ma. Saan ko akayat nga dadagas ama pasama kan ko na. Anya ka di dayjay? Ada pa kay naigan na iti na-intercept yung kargamento when hot goods. Kasta ti atap mo? Nangag ko ti saritaan da iti tao na. Wano kadwa na. Kasta gayam. Kinapudno na. Aday bagakan ka. May papankan mayor. Ket amok. Ngad adda makigtot ka iti bagakan ka. Ha? Apay, anya day ta? Pulos ajak namnamaan daytoy. Anya day ta? Mainaig ka ni Papa. Wen. Naistorya ka di kang kan, ti may papan ka dagiti agayan ayat anak pukaw. Uwan, Kan nasarakan ti lalaki. Ngam karaman ana uram iti kotse na. anya din napasamak. Adda kapuanan iti bala iti barukong ti lalaki. Kaya't nasawan. Pinaltugan na ngayon muna. Sada pinuuran ti lugan na. Diyos ko. Kat, anya di ka dyan adamag, may papan iti dayta ka ni Papa. Nasarakan mo ti babae. Wano ni Miss Elaine Mendoza. Kasta? Nakalibas iti nang ipupukan takan kwa na. Ngam ti dakas na. Naramas. Anya? Asino mo ti demonyo? Anagaramid iti kastakan kwa na. Tipim matay iti kayan ayat na. Kat pasurot tinangramas ken kwa na. Anya? Apay, anya na unayan agura kinadakas dito at tao. Kat amom kadi. No asino dayta a tao ako nam a demonyo. Hani. Asino? Ni Mayor Bartolo Gabriel. Ni Papa? Wen. Kat adan na yuli adarong kontra kan kwa na. Sinalbagan. Kasano ang nakalibas dayjay a bruha? Katsak ita. Ti adda iti peligro. Saan ang mabalin? Patukot ko ti pamilya ni Elaine. Kat iso ti aramatag apang but-butang gankwana. Awagak ni Max. Isulangan ti bilinag. Tapi natay kumat ngaminan ni Briggs. Kasano? Awan mo't kamin sir-serpina. Ada awak ko. Kat... Ni attorney. Anya nga tati ibagka na kanya. Hello, attorney.
Saan ang mabalin daytoy? Aglumangak. Saan ko akayat ti mabalod? Maitarayan, wenno mailamangan nyo nga ta iti agnanayon ti basulyo, papa. Amok no asino ti adda iti likodan dagitoy. Ang napasamak kanyak. Ada ka di aking basol asabali? Idinto tada kayo ta akin aramid? Adda. Kat agbayad kanyak. Kasla amukon no asino ti pabasulin nyo, papa. Saan kayo kumagpabasol? Kan agiramraman iti sabali. Agbayad kanyak dayjay asatire. Kunakon ka. Nga isumanin ti pabasulin nyo. Kat ti makunak, papa. Sangwan nyo ti kasoyo. No awat pasol nyo. Awan rumbang apabasulin nyo. No di da kayo matlaan. Saan nyo kuman apadagsanan ti basulyo? Daktaon mo't lang kaya mitidakas ti kinabaknag ni Mayor Gabriel. Kan puno amin na naipadpadamag nga numalyana. Kunam na no asino akong dilapad iti relasyon nyo iti anak na. Mapagsisilpo ko, nanay. Nalabit. Ada kang runaan arason no apay. Anya da ita. Di na kaya't nga agsiningad kami iti anak na. Tamangan no maduktalak tinarugit nga aramid na. Huwag mabali na kasta anak ko. Gusto ka dita. Kahasi ni Heidi, nanang. Nusan nga isardeng ti amana, ti madi nga aramid na. Nusan ang mabalod. Ang mga no mismo adag iti kakadwana iti sindikato ti mangpatay kankwana. Ayan yan. Kasano garudan. Ikarigatan ni Heidi nga lukuyan ti amana, nanang. Dahil talaang ti maudi a pamuspusan. Sumuko. Kat ibutaktak na dagiti kakadwana. Bareng lumag-an pa'y ti basol na. Sorry ha. Kaya't ko tag may mahisa. Please, honey. Anyaman ti parikot mo. Saan mabukbukudan? Kaya't ko ti madayo. Saan ko na kaya tag na iti balay? Nakaikandang ako. Itamat lang. Pumarawag ito. Okay. No anyaman ti plano. Please. I-share mo kanyak. Sukunan ka dita. Saanan? Ipakaamok tulagan no sa dino tayan ko. Saan, honey? Urayan nak. Umayak dita, itamat lang. Sige, bye. Sorry. Ngamnas ka ng aramidag na ito. Kanadakin ni Papa. No napatpatag ti aramidan na. Ngam siya nga anak na. Agyaman hak. Tainuray na kani. Oh, sa dino ti kahit mapapanan. Kawaw ti panunod ko, ha? Diya ka mo. Kayat mo, yawid kay di balay? Si kapay lang ti maturog iti kwarto. Kaya't ko. Ngam saan ko kayat may ramraman ka? Ani, awan rumba nga pagdanagan. Ipanaklaangan ni Jay ayan na angkal ko Matyas. Anya? Ulitak. Saan ko akayat may ramraman kayo? Naimbag ijay kada angkal. Tamok anatalgadak ijay. O sige, noisot ko nam. Uwan gayan. Anya ti update iti na kay daruman ni Papa. Maure ti pangadang ti Wes. Adamat na iti opisina ti DILG. Kababain na ito yung inaramid ni Papa. Isu nga iti masungat nga eleksyon. Saan da makarwa? Talaga sandan akayat. Nang runa. Numakumbik tarton.
Kat sa dinungarudan tinangipanabkan ko na anak ko. Iti angkal na iti kabangibang nga ili nanang. Ala, nasaya at no kasta. Ngam, awanan lusot pa'y ni Mayor Gabriel nanang. Anyaman nga oras, may serve ti warrant o baris kenkwana. Apay nga minakasjay ti aramid na. Ti amuda, agnanayon at tenggal dati turay. Ti bilag, Kababain pa'y numasintensyaan. mulit itinagan na day tananang. Iso akas tao na'y babain ni Heidi. Iso nagikat pa yun iti trabaho na. Anya lakit ingak pa'y so ti biyag. Huray baknang amin na baknang ti may sa tao. No nagtaon matlang iti kinadakas. Awan na saya at abanagin na. Kan madadal ti biyag mo. No pagbali ng adyos mo ti pirak. Ay, nga magandad ka dita anak ko. Sika lakit iti pagpupurutan dagiti tao ni Mayor Gabriel. Suker nga anak. Mayor, Sa dino nga ta, tinaturungan ni Heidi. Mayor, amangan mo no, Noon niya, no simuro twinintarayan ni Teniente Salvacion. aniya, Kada ito hindi kundawa yo, idarom yo, hindi kaso kidnapping. kasano nga idarom ko. Kadyak amo, no adda ijay ti anak ko, unuan niya. Ha? Mabantayo di ay, Mayor. Aniya, Hindi ko sa mamantay no putno ti atapyo no saan. Kasano no maarestar ni Mayor? Asino tagtugaw kas o ay si Mayor? Ni Bisi Mayor, Ang magkakontrata kan Mayor. awan mabalin korporal. Di ta na madadaal kan aggibos ti kinaturay. Ken political career ni Mayor Gabriel, Teniente. Ado ti kasta. Nabiit da na bartak iti bilag. Kan kwartamet ten, agasum dayta, tagadugayan mailigal na aramid na. Wan nga rod. Tinakasang, kastaon iti panang kontra na iti relasyon nyo kan Heidi. Wan. Tasaan na kano akayat. Akas kanyak lang ti agnumar. Iti kinabaknang na. Gusto ka, Teniente. Kinabak nang ang nagtaod mat gayam iti kinatakas. Wan nga rod. Ket kasano nga roden ni Ma'am Heidi, Teniente. Agtalinhad pa ilang iti ayan ti ulitag na. Aging ga iti saan nga gulimag ti amana. Lubilang, sumuko nga ta ni Mayor Gabriel? Adakan ko na daytan. Nagpakadakas launa yan. ha, di among nga ta, kat nagbaligi kan salbasyon. Ano mabalodak, kat nawayakan iti anak ko. Ha, nagbidot ka. Saan tapay analpas salbasyon? Agbabawi kanto, iti daytoy nga inaramid mo. Hamok asika amin, tinagtignay tapno mabaludak, kat nawayakan iti anak ko. Hindi Ulitag. Iso nga iso. Iruar mo langan ti anak ko, no saan mo akayat adakdakas ti mapasamakan ka. Sige, Max. Mapantayon. Oras nga daijay ni Heidi. Iyawid ko nga oray anyat mapaspasamak. Adaawag ko. Kat... Nimot P.O. Tremendez. Ti pinuskak amang paliw kadagiti amin atignay da mayor. Hello, P.O. 3.
Anya. Napanda di tabalay mi. Apay. Anya tirantada. O sige, mabitlaan. Umawag ak madamdama. Awagak ni nanang. Sige sir. Okay. Bye. Ay, ni nanang. Iso ti awagak. At tapon da siguro nga inlamang ko ni Heidi. Anya ka di ti masapulyo, sir. Ayan ti anak ko. Anak yo, no jay anak ko. Ti nalaing nga anak mo. Ayan. Ay, simre kan iti trabaho na, sir. Addan je police headquarters. Apay ka de. No awan ditoy. Ayan, ni Heidi nga anak ko. Ay, anak yo, sir. Apay gaya sa pulin nyo dito iti anak yo, sir. Nagtalaw ijay balay. Kung no saan, ang mga nukinid na pun ti anak yo, ti anak ko. Ay, saan na kidnapper di anak ko, sir? Ha! Nagadupay laeng asaong. Iruar mo, ti anak ko. Imbakak meten kada kayo. Awan dito iti anak yo. Oh, di nakpagpungtutan si kaabakat. Ay, kinunakmat, sir. Awan dito iti anak yo. Di nakpagpungtutan si kaabakat. Pinyan di Salvasyon, dinimdag. Nasayaat. Kaya't ko akarin ni Sot daytang agraraman. Pag-aasiyo, sir. Di kay kumagre-re-re. Ay, na Diyos ko. Apo. Anya ti kaya tasawon da ito, Mayor? Ha! Iruar mo ti anak ko. Anak yo? Ape asa pulin nyo kanyak ti anak yo? Ha! Sinalbag ka? Saan agapo tamay sakan a polis kat natangsit kan? Ada ka di naramid ko ama di kada kayo? Takas tati ibagbagayo kanyak, Mayor? Wah, salbag ka. Amok ang nagkamangkin ka ti anak ko. Iruar mo ko ba? No di mo kayat nga idarong ka iti kidnapping. Ay, Diyos ko. Sige, Mayor. No kayat yo? Kuyogan kayo pa'y ijay presinto. Ha? Saan ko bakas dati panagsungsungbat mo kan panagsasaong kay Mayor? Tamang... Sige, sige. Ah, Padasam ti mga asot. Tao mo na amalsok ti moging. Ay, Diyos ko. Bayam, Max. Agtal na ka. O anya, Mayor. Kuyogan kayo ijay presinto? Kat yuliyo ti darob nyo kanya? Natangsit ka, Salvasyon. Ngamsaan ko nga ipalubos asikat ti agnumar iti sanikwak. Mayor, saan ko pagtatak ko ng tikinabak nang anagtaod mo't lang iti kinatakas? Anya ti. Urayom kit ti pan nakaristar mo. Di ko nam, mabutengak, Salvasyon. Nagbidot ka. Ha, ti sekretary ka. Hello, Michelle. Andiya? At the warrant of arrest ko. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay palubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggap kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Pasitlaangan ti pangikak iti dayjay at ang set a pulis. Balto ka kumadayan, Mayor. May sakamat adi na us-usaran ti utak na. Mayor, Ada kadwa na apada na a pulis. di patayan mi dadwa. Tonto!
di mo nadlaw. Panggap mo pa'y laang timangasot. Nakaasotan. Nasigla ti Lokoy Chay a salbasyon. Kwa, Mayor. Sige, Papanandayo, Mayor. iti rest house ko. Agkita kami ijay kan attorney. Anya nga ti mapaspasama kiti balay. Awan pa'y na Uncle Marty. Naiso ko nga ti pagdamaga. Kuna na, amapan ka no ijay munisipyo. Takasarita na ni Papa. Awan matan. Kababain ti inaramit ni Papa. Nagtakkel amulit iti pamilyami. Rara aman dagiti umili. Ngumkas day kayam ti aramid na. Oh, kunaklakit din no ni attorney ti madanon ko ditoy. Akayong kaya Manong Martin. Juan, kaya't ka agasarita, Bartolo. Apay ang aramid mo dagijay. Naibabain ti pamilya tayo. Sikan ti pagsasaritaan tayo ti radyo. Ha! Uray kumano agparang ka tayo bagamat ti sign mo. Anya pa'y ti rupam. Kadagiti umili. Sa anak pa'y anakad ngan, Manong. Aging ga iti saan a korte. Ti mangyet nag. Agil tiak. Sandak amabalin nga akusaran. At saksi, mismo ti biktimam. Aniya? Ti babaya rin abos mo. Kastamatan, ti panang patayo iti kayalayad na. Pinuuran nyo pa'y? Kanusan mo nga mo? Ibagaking ka, Bartolo. Nagpudnon dagiti taom asikat ti adday ti likudan ti rampat smuggling iti may parit at droga. Mawatam? Aniya? May serve ka nun ti search and arrest warrant ni Mayor Bartolo Gabriel. Corporal Magno. Gasta ka di, Teniente? Adan bilin ti korte. I-serve tayo pulis. Sige, sir. Kita hakman. Nupod no ti kunana asaan apatiliw. Kasanon no lumaban, sir. By all means, kabo. No kaya't na andalos ang tinagan na saan mo na iti korte dagiti basol na, sir? Panagkunakat. Kay kaya't napayan ti agbalin apugante. Ngam ti sumuko. Kaya't na asawan, Teniente. Pudno amin dagiti nayuli adarum kan kuana. Nadagdag san dagiti na ikaso kan kuana, kabo. Kat narigat nan alusutan dagijay. Ningat Ma'am Heidi, kumusta mat yan? Adapay lay balayda Uncle na Martin. Saan nga subli ije balayda? Aging ga iti saan amasolbar ti parikot ni Mayor. Dayjay at Teniente Salvacion tinangirobo kanyak. Amok dayta. Mayor. Pinalasnak itisan ko apan ang gusto kan kuana para iti anak ko. Anya darami rin tayo kan kuana, Mayor. Nuwat ang mapasamak kan kuana. Siyak, Tito Dwanda. Iswa, palamiisan tayo pa'y laang ti tiyempo, Max. Mayor. Kan sinalpag. Dakkalan ti basol na kanyak. Isupay gayam tinang tulong kan Elaine. Delikado kayo talagan, Mayor. Makaamon ti abogadok iti dayta, Max. Nga mga kasanon ti warrant yo. Awan ti maaramidan da, no saan ko nga awatan. Nga magbalin kayo na pugante, Mayor. Wah, sinalpag at talaka. Ken rumarlakit din ti suspension yo. Ket agbalin kayo na wantan.
Kamusta, honey? Saan da makita ni Papa? Anya? Masapol nga iso kano, amis mo ti mga awat, bano mang receive iti warrant na. Kasanon ti kinamayor na. Amang ano masuspende? Kapo kadagiti agrurotap akaso na. Kababain at talaga tinaramid ni Papa. Masapol asangwan na dagiti kaso na, ani. Kati kaso ni Miss Elaine Mendoza, Napigsa ti kaso kontra kan mayor, nang runa iti rape. At the medical certificate ni Miss Mendoza. kasta ka di? Kandi smuggling ti shabu. Ano sa tinukat na ipalaman iti tiyan? Wano boksit dagiti dadakkel nga ikan. Nagpudnon dagiti dwa, anataloy may apasurot na. Apay anaaramid ni Papa ti kastiyay. Nabartag iti pirak, kanturay, ani. Sige, aganat ka garon. Katsi ka. Kaano ka ngagsubli di balayo? Saan ko nga mo? Dituyak pa'y kada Uncle ko Martin. Tagkala parikot data, tenyente. Wan nga rod. No sana sumuko ni Mayor. Amangan mo sikat isikat na ita, tenyente. Sangwak ka ba? Sandak lakit di aliputan, kan maunaan. Awan na saya ata pa nagpampanunot dagiti kakasya klase ti tao, tenyente. Nangisip ti pa nagpuspuso da. Kita nyo lang ti inaramid da kan Miss Mendoza. Ken ti kaayan-ayat na. Aramid ayat ti normal a tao ti kasya. Pudno dayta. Kat atapak asan lang a drug lord ni Mayor. Ngamkit di. Agar aramat pa'y dayjay. Uwen? Mabalin tenyente. Ket lagi tayo pa'y met first class asya budagi jay. Kasano nga roden dayta anak ko? Awan mabalin nanang. Masapula sangwan na ti darom wenno kaso na. Ay, unay mutan ti kasta kasanon no saan nga agparangon no suboko. Agbalin na wanted, nanang. Ay, kasjayan dayta mayor. Ada hatap ko, nanang. Adik ti Mayor tayo. Anya, San lang nga basta drug lord? Ngamkit di. Smuggler. unay yan. Gapo iti kinaagom na. Gapo iti sana pan nakapnak. Di kasano, asino nga rod ti mayor itan. Adadaytan iti DILG. Nususpendyan daw no niya. Sa akat masungad ti eleksyon, kasano dayta? Awanan mangibutos pa'y kankwana, nanang. Ala na sayat mo't. Siguro no masukatan ti agturay. Kasla aawan mo't pagbaliwan ti biyag tayo no kastoy. Awan mo't dagiti karkari da idin. Awan dayta, nanang. Kari, ngayon tayab ti kali. Ay, anyan. Saan mo't kit di nga amin kat makuna traditional politician ako nada. Adamat dagiti napudno kadagiti karina. Kan napudno ngagsirbi. Ngam ado dagiti makuna apa nagturay laang, tikam kamaten da. Ngam saan apa nagsirbi. Un kayam, kasano ni Heidi, kumusta mo tan? Aday di kadangkal na, nanang. Saan na kaya ti agawit iji balay da? Apay kastiyay, Uncle. Nabartak ni baba mitituray. Kan nagbalin na Diyos na tipirak na. Katanya ita. Makaluban nga ta ti pirak na. Ipan nakamulit tinagan na. Tiga baba hindi takot ti panakamulit tinadalusan nagan ti pamilya tayo. Saan matakas tayo din ni Papa? Kasi tinakunak. Nagpaituray ti bilag ti Sayro. Uncle, Awanan, di nan malusutan dagiti kaso na. Napigsa dagiti ebidensya kan dagiti saksi. tidakas na, Uncle. Ada pa mabasol na itikayan ayat ko. Nidengin ti sa diri salvasyon ti kayad mo asawan. Uwan. Isukan no tinangaramid iti pamuspusan. Tapno maduktalak dagiti mading aramid ni Papa.
Kas balos na, iti di na pa naggusto kan kwa na. Nga iso ti makayan ayat ko. Rason na lang na kita. Ngam talaga kit di adimtengan ti panaggibos ti kinadakas na. Ang Adakan ko na. No saan na sangwan iti korte ti kaso na. kasano no lumaban ka dagiti mga restar kan kwa na. Binagbaga ako ni babam. Ngam ko na. Asan ko kano biyangan tamuda ti aramidon na. Ani amot din ni Papa. Iso nga. Awan mabalintan. Taday tati pinili na adalan, Heidi. Lupi kasta. Agkararagda. Asabay kumata makamiris tumidlaang iti udina. Nay maglangan. Nadanto pa'y gundaway na anggal. Tidakas na. No naladawan ti ami. At large ka naman ni Mayor Bartolo Teniente. Awan maramidan tayo nung naglumangan. Takrot mat gayang. Mabayngkit di iti bagbagi na. Gapumot lang iti aramid na. Titakis na, nulumaban ka dagiti mang tiliwikan ko na Teniente. Ay, on nga rod. Naibagman ta saan nasikat tidutukan ni Major ang mga ibayabay ka dagiti mangisog iti warrant na, sir. Amo ni Major nga kontra kami. Sabagay, Sa anak mo't kit di amabutang. Ngam, liklikan lang ni Major ti mabalin na dakdaka sa mapasamak. at dapat dagiti armado agons na Teniente. Dayta nga rod. Kun may sapay dayta. At dadagiti bodyguard na nga armado. Kat saan tayong amo? No lisensyado dagiti paltugda. Ay, apay mat na nagbaliнаkas dyan ni Mayor Gabriel. Saan matakas ta idinabiit pa eh? Agyaman na. Tasi narong karamnak dito eh. Mailiwak namin kan ka, honey. Kan. Anya ti madamag kan Papa. Naglamangan ni Mayor. Saan da masarakan? Kaya't nga sawon. Agbalinan awanten ni Papa. Kapilitan na kasta. No sana sumuko. Padasik tong awagan. Sige man, honey. Barang no, matignay ti puso na. Uwan. Awan kas iti panakisarita na sayaan. Apay. Awan nga tan ti patag ko kan kuana. Dahil tatisan tayong amo. No adapay patag ko kan kuana. Dang ka na nga ro, ti panagpakpakaasik kan kuana. Oh, apay nga inawagan naksukir nga anak. Awan ka din patag ko nga anak yo, kada kayo. Saanan anaskan asong batak dayta. Sumuko kayo kuman, Papa. Sangon yun, nagiti kaso yo. No awan aramid yo. Patag na kanyo. Aniya, Apay nga minakastate inaramid yo. basol amin ti awanan bain ijay a pulis. Hiso nga agsaga na kanyak. Saan amabalin akastoy latan ti banagak gapugan kwa na. Awan basol ni Sadiri. Impatungpal na lang ti trabaho na. Pagpagkan kayo, Papa. Pangasi yo. Agpanunod kayo. Saan? Saan ak asumuko? Padason dati mang tiliw kanyak, tamakita da. Nang runa, no jay asalbasyon, ti agpanggap amang tiliw kanyak. Padagsanan nyo lang ti basol nyo. Iti kasta nga aramidan nyo, Papa. Di nag-isuro kunakmanan. Awan mat makalapad kanyak, Papa. Uray asino pa'y ni Sadiri. Ay ayatag. Kat awan makapagsina kada kami. No saan laang ani patay. Sige, Papa. No awanan patag ko kada kayo. Aramidan nyo lang tangarudan ti kayat nyo. Bye. Sinalpag. Saan amabalin?
nga awan pagmamaayan ti amin arigrigat ko. Saan ang mabalin? Nasayaat nga rod no nakapagsarita kayo, honey. Sa diri, aganan ka kuma. Dagas ti pangpanggapan ni Papa. Nang runa no si kakano ti mangisip iti warat na. Saan na, Shaq? Tamo ni Major ngagkontra kami kan papam. Agyaman ang tukas na. Aging gay ti mabalik. Tiliwan niyo kumaas si bibiyang ni Papa. No talaga adi na kaya ti sumo. Sige, honey. Basta lakit di. Saan na lumaban kadag iti mga restar kan kwa na? Aniya, Tano lumaban. Awan maaramidan dagiti pulis. No diti mang salak ni iti bagida. maawat. Sige, kasaritak ni Angkal. Tano kasapulan, amapan kami iti ayan ni Papa. No sa dino ti ayan na, ta personal akasarita mi. Aramidan mi. Ang delikado, honey. Ang mga no ikoyog na kahit ipanaglamang na. Aniya, Saan ka amapan? Barang no makapanunot madlaang. Kitaan mi no adda mabalin mi nga baunan, nga emisaryo ang mga lokoy kan kuan asumo kulangan. Ket sangwan na dagiti darom. Wano kaso anayuli kontra kan kuana. Ni attorney. Hello, attorney. Anya. Ibagak kan sa dino ti ayan ko tao may kaditoy. Anya. Sumuko aklaangan ket sangwag dagiti kasok. Panunutak pa'y. Sige. Bye. Mayor, Umay kano ni attorney tagsarita kami. Sangwag kano dagiti kasok. anyaro ti plano yo, Mayor? Saan kung amo? Basta sa anak asumoko. Di agbalin kayo wanted. No deyo sangon ti kaso yo. Dahito kat kapanunutak lang, Mayor. Basol amin daytoy ni salvasyon. Anya ti aramidin day, Mayor. At tiraan mi ka din day dya, salvasyon. Sige, Max. Aramidan nyo ti rumbang kenkwana. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Napandakin ita amin na posible apakasarakanan kan Mayor Gabriel. Ang amawan matlatta. Talagan sa adrag adik ti awanan pain a Gabriel. Sa bagay, panagsasauna lang na maminsan. Kanibasar kadagit inaramid na ng rona iti biktima na ani Elaine. One, Corporal. Saan nga aramid ti normal ti panagpampanunot na tayjay? No panunutin, awan basol ti lalaki. Takas niya ti inaramid na. Pudno dayta. Brutal launa ti inaramid na. Uray ko nam na dagiti tao na tinangaramid. Bilin na lakit ti. Saan akayat ni Mayor Gabriel? Amaduktalan ti inaramid ta. Iso akas jay ti inaramid ta, Corporal. Ngem ti apo tinangaramid iti pamuspusan tanyente. Nakalibas na Elaine. Nga uray ko nam akas la imposible ang makalibas. Ay kasano nga ro daytan naglambagan ni Mayor Bartulao. Wananang. Kinapudno na. Adan order para iti suspension na. Ay, nagtakas lakit din. Adda malaksid iti panagpudno dagiti tao na. Anda tiliw ani Mayor Gabriel ti utak ti drug smuggling. Ken drug trade dito'y probinsya kan syudad. May samat a drug user ni Mayor. Isumot lagayam, akin nasa iro ti panagpampanunok na. Kadakkel a parikot ni Heidi.
No kasano ang mapusukod ni Mayor. Ay, padasan da ka sa Rita. Kasta ti kahit dakan Uncle na Martin. Ang saan da nga mo ti ayan na. No pa'y naawagan ka no na minsan ni Heidi. Paglamlamangan na nga rod no awanan iti balay da. Dahil tati parikot mi nanang. Ay. Ay, Nanang. Diyos ko. Kumlob kayo. Ayan na, ayan. Ay, apo, Diyos ko, katsadak. Di angat ti ulo yung nanang. Ay, apo niya. Ano kayo? Tanyente, okay kayo lang? Wen, ang ninanang ko. Kasta unay abutang na. Tao lakit din ni Mayor Gabriel Dagijay. Awanan sa bale, korporal. Kung kayo tanyente, andarin mo rin intelligence report. Saan nagayang badatao ti mga anot itakin Mayor Bartolo? Anya? Ada ka naman dagiti armado a grupo amang biribirok kan kuana. Ang mga no dagiti kakadwa na iti sindikato. Kung tanyente, ang mga am kandang agiputaktak ni Mayor Bartolo, numatiliw. Iso apatayan dalangan. Basta tinapasamak, Han. Naipagtasaan kayo ano kan nanang, Han? Kasi ti Apo. Ang kasta unay butang na. Ipaklimpay laang, Wen, ipan ko pa ilang iti safe house. Talagang agpakadakasan ni Papa. Tidakas na pa'y. Ada na alamin nga info. Saan langan ada kami a pulis timang birbirok kun kuana. Anya? Ada ka no pa yan dagiti armado amang sapsapol kun kuana. Diyos ko. O sige, honey. Baliwak to ti umawag. Bye. Agpakadakasan at talaga ni Papa, Uncle. Iha. Tao na lakit di dagiti nang palto-paltog iti balay da sa diri. Kunta ka man ni Papam taga Sarita. Hauwan, Uncle. Sige, bareng dumgagpay. Tidakas na kano. Adda impormasyon ang naawat da sa diri. Amalaksid ka dakwada a pulis. Kat adda sa bali a grupo amang birbir kan kuan, ha. Anya? Abangan kano no dagiti kakadwa na iti sindikato. Saan ko akayat amatay ni Papa, Uncle? Saan abali amabalod? Basta saan amatay? Agrubwat ka iha. Anda pa pananda. Sa din, Uncle? At apak nga diya'y tinaglamangan ni Papam. Sa din, Uncle? Iti family house mi. Anya? Damang ambula nga kirtikar ti aday diya'y. Amangan no'y diya'y tinaglamangan da. Aganat kayo. Saan da kapag danagan, nanang? Kumamatiliw ni Mayor Bartolo. Masapula talaga, nanang. Ang mga no dagiti kunada nga armado ti makatilukan ko na. Kat isuda ti mang patay. Kita man lang tibiyang. Saan tayo ang maibaga dagiti mapasamak? Kasta talaga, nanang. No damadi nga aramid ti tao. Ay, dumteng lata ti panagpulo. Saan ang mobility usaran tayo, korporal? Sige, sir. Anytime. No kasapulan ti backup. Umay daadagos. Panagkunayo ka di ka sumuko ni Mayor Bartolo. Aramidan ka no amin da Heidi kan uncle na. Ti mga lokoy kan kwa na asumuko. Nasaysayat lang na sumuko ko. Tama nga no mapatay dagiti kakadwa na, tanyente. Wen, korporal. Iso nga aramidan tayo mat amin nakabalan tayo. Amang tilew kan kwa na. Nga awan maipatli abiyag. Dahil tama ti trabaho tayo, sir. Saan langit ka lumaban? Tapanggap tayo tiliwan. Ngam, ada nga tayo da Mayor Gabriel. Kuna ni Heidi, dakkal ti pamati ti uncle na. Nga adda ijay ni Mayor. Sakay na kumatanda ijay ni Papa, Uncle. Juan, sabay lang kumatap no makasarita ta na sayaat. Saan ko akayat nga dadakdaka sa mapasamak kadakwada, Uncle? Uray kas niya ti inaramit ni Papa. Saan ko akayat ang mapukaw ang mamimpinsan? Uray siyak. Kapsat ko pa lang ni Papam. Kandodwa kami na nabati nga kapsat.
Uncle. Saan ko matakayat nga dadaga sa mapasamak ken ko anak? Kas itinaibagam, kay kayat ko pa yung makita ang nakabalod nga ti mabukaw ang mamimpinsan. Asa no ang natuntunan dati ayan mi? Damanong Martin kano ti dimtang. Nagkatap lakit din ni Manong. Adito'y family house ti Mayak. Sa anak asumuko kunakmanan. Saan? Sangwak ina. Umanaw kayon, Manong! Oh, pangasim Bartolo. Saan biya kaya nga dadaga sa mapasamak ken ka? Saan pa ano daw ti amin natin ko? Sangwam dagiti kaso ang naidatag kontrakin ka. Sa anak asumuko asibibiyag. Balsak nga umuna, dayjay at tenyente sa Deres Salvacion. Dayjay tinangirubo kanyak, kat patayak. Papa! Sumuko ka kuman! Haydi, Pag-aasim, Papa! Pagpaggan ka! Saan ko akayat nga day tidakas na mapasamak ka? anak ko. Tanyente, dimtang dagiti back-up tayo. Wan, adugayam ti pasurot ni Mayor Bartol ang nagkamang dito'y family house da. Sapil ako matusumuko langin. Urayan tayo. Nanya ti banag ti panakisarita da Heidi kan Uncle na Martin. Yes, sir. Standby kami lang. Kat saan ko mga agbidot dagiti tao na alumaban. Kuma, sir. Asit gak da Heidi kan San Martin. Kasaritak ni Papa. Amangan wan niya ti ramiden nakin ka. Dua talangan na sumrag. O sige, Uncle. Saan mo't nga taakas takadakas ni Papa? Nga uri da tayo. Katdangran na. Wan ba't ngagbay so ka? Sige, sumragtan iti naladan. An kayo nga umasidag kanyak. Papa, talaga ka di nga awanan patag ko kada kayo? Haydi. Ako naklangarodan at di kay umasidag kanyak. Ang panunod ka kuma, Bartolo ading ko. Sangwam dagiti kasom. Day tatipod no, Papa. Sangwan niyo kumati kaso yun. Di isuro. Sa anak apatiliw kada kayo asibibiyag. Papa, saan pa'y analadaw ti amin tap na ilintad niyo, tinagbasulan niyo? Ipangag na kami kuma, Bartolo. Di isuro kunakmanan. Awan pirak mo. Awan ragsak mo. Ngam no adot kwartam. Maaramid mo ti anyaman apakaragsakam. Maggatang mo ti amin. Akayat mo agatangan. Iso nga. Naragsakak. Gaputa adot kwartak. Bartolo ading ko. Sa alak amamati, Papa. Uri, anya pa iti magbagayo. Kapat ganpay lang ti aya. Hustonan! Hala, umanaw kayon Manong Martin. Amangan no malipatak nga agkabsat ta. Wando. Saan, Papa? Saan yung nga ituot ti pagtuk iti ulo yun? Saan, Bartolo ading ko? Sa mga gamitin na ita. Saan, Papa? Pag-aasim, saan mo agad talag ti bukod mo abiyag? Patpatgan ka, Papa. Napakawanan takpo ba? Nagsukiran ka na kayo. Please, Papa. Ibabam pumaday ta apalto ka ading ko. Kat sumoko kan. Papanawid nyo dagiti polis. Umanaw kayo ditoy. Kan saan ka nga umasidag kanyak, Manong? No saan? Paltugan ka. Papa, talaga ka di nga awanan doon kanyo? Talaga ka di nga awanan, Apolos, patagpo ka na kayong anak yun? Awan ka din dalat, ipagkakasarita ka na kayo? Pumanaw kayon, kunak. Agbilang iti talo. Maysa!
Ha? Bah! Saan, Bartolo? Dimak! Oh, Bartolo, adik ko. ay, di. Bartolo, adik ko. Saan pa yan naladaw ti amin? At tapay kung daw ay yung agpalpaliw. Agyaman ako unay sa diri. Honey, Oh, agyaman kami tiniente. Sharpshooter kagayam. Pinagyaman kami tasan anan-ano ti kamsat ko. ang adatama ti ima na, sir. Saan napanikod na jay, namagasan. Ngam kasanon na iputok na ti paltog, iti pispis na. Sumaron no tayo adagos sa ospital, Uncle. Wani ha. Nagmayat abuyahan ti ililan nagtiinit, honey. Wanhan, nakaulimak ti baybay. Awan ngamin ti bagyo na. Kasmad lang iti ayan ayat na. Nalpasan ti bagyo. Si papalubusan ni papam kadata. Awanan ti makuna abangan. Wanhan, kat nalaos ti ragsak ko. Ore siya kani. Tasaan anan ano ni papam. Agyaman tanawayan ti dalantahan. Kat ikarig. I will always love you, honey. Kasta aknatan. Ti ayat ngayon talak mo kanya. Italimang ko itilansad ti barukong ko. Salimot mutak. Aging ga iti addaangas ko. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken addaan napidot yung